Reka tubahe ikaze nshuti bavandimwe aho muherereye. Uyu munsi rero turi mu karere ka Minembwe, aho muri centre ville ya Minembwe, centre Madegu, abaturage bari bagize hafi z'umweru bibiri batagera muri iyo centre. Uyu munsi rero batangiye kuza, amaduka yafunguye, ibikorwa birakorwa. Abacuruzi baracuruza ndetse n'abandi bakora ibindi bikorwa barabikora. Bamwe batangiye kuza, hafi ya bose batangiye kuza. Uyu munsi rero twashatse kumenya byinshi, twegera umuyobozi w'abashefu mu karere ka Minembwe, bwana Amahoro Karaha, atubwira ibikurikira. Ya Minembwe aho bita Madegu centre, twashatse kumenya uko wabyutse, nanone twegera umuyobozi w'abashefu Minembwe, nanone atubwira uko bimeze. Chef aramutse wa la journaliste. Rero uko mubona centre yatutse kuri none, murabona gutindure ko hari yashisenga kangahe, imisiki ingahe, Abaturage batinya kugera hano n'abandi baratari kubatinya. ubutumwa bushobora Wenyine muri iyi minsi hariho nyine wasi abaturage ndibazaga bagera hano, ariko ubu nyine ko barahagera kandi abantu ko baragaruka no mu mihana, abantu baguma gutaha. Ubu nta kibazo gihari, habyutse umutekano, tumeze neza, nta kibazo. Kandi abantu ko baragera muri centre, abantu bose ko barazunguruka nk'uko byari bisanzwe, abantu ko baraguma kugenda, yose kirahura, abantu bose bakaguma guhurira hano kuri centre, ko turahahurira, nta kibazo gihari. Chef, ni itandukaniro ubona cyane ariko kiranye n'iminsi ishize cyangwa se amahinga abiri ashize ugeze muri centre, kuko tubibona hari itandukaniro rimeze gute paraporo n'iminsi itambutse? Ari itandukaniro, hano hageraga kabene abantu bitanze, ariko ubundi ko ndabona abantu baturuka Irundi bakagera hano, abantu baturutse za Runundu bageze hano za Kabego, abantu baturutse za Bosita, ko ndabona inzira zose abantu baza Kiziba, amabarabara yose abantu ko baraza bakagera hano muri centre, kandi nawe nyari abantu benshi. Kabona kuko zaje mihayiba tuzose tugomba kuguma kuziba, kandi nyine dushaka ishubu karere kacu, kandi abantu tukaguma twakagenderamo. Chef, hari abandi baba batinya kuza bakihaye bavuga ndi wenda hari uko bimeze, abo wowe ubutumwa babwiye bati mwihana? Oya, tongi zozo ntacyo twavuga, ko turabona twebwe icyo dushinzwe, dushinzwe abaturage, kurebera abaturage uko baguma kubwita, kandi tubashakira nyine Amahoro, kuko abaturage bagomba kutakiri tuzihohoterwa. Ariko ubu nyine ko turabona na hano muri centre twabonye habaye changement, hameze neza, nti hariho système, ko turabona ibintu bimeze neza. Chef, uri umuyobozi w'abashefu mu karere ka Minembwe, nubwo butumwa ushobora guheza abaturage ba Minembwe cyane cyane ubutumwa bw'amahoro? Sawa, turashimye ibintu byose, ubutumwa twabaheza ni ukwihangana, kandi twihanganira ibintu byose. N'ijambo ry'Imana rizarivuga ngo mwihanganire ibibagerageza, ariko nanone nitumara kwemererwa tuzohabwa ikamba ritangirika. Dukeneye kuko twaguma mu gihugu cyacu, kandi tukaza tuguma tukakigenderamo, nta kundi ntitwo kivamwo ngo tugisigira abandi. Nitwe ba nyiracyo tugomba kuguma kukizungurukamo tukakibamo, nubwo twaguma guhura n'ibibazo, ariko ntitugomba kuguma kuva mu gihugu ngo tuye dusa naho twahataye, ariko tugomba kuharema, tukaguma tukahahesha imbaraga. Natwe ni iwacu, nta handi tugomba kujya. Uko niko bimeze. Abaturage icyo twababwira, abantu bakomeze bagume bagende neza, tujana amahoro, kandi tubasabira n'amahoro n'umutekano mu nzego zose zibishinzwe. Murakoze. Chef, umuyobozi w'akarere ka Minembwe cyangwa se chef, umukuru wa chef, turagushimiye. Sawa, natwe turashimye wa na journaliste.